Kita MLA di minister tiba nakaway ka election sa kaway ka election dami ka declaration yaki asat sedeki karena kir nagalay ko sa saklur sa spoklur sa kalpoklur kani minimum makin parang kata ka concentration over kajiman naman niya kalau lada kaspa kalano silang niya pag sikindar mo kadai ba khni jibor khni korok khni bangsa nangang phi boi pa boi lada kalano silang niya kajindam jikem lano silang niya kaspa ho kadai kajikni sok kajikni jibor nang mo boi ba Iswap ini yang minister, agi platform oper kinuan pangkam nabi, kinuan pangkam mana belum minister nabi, bentar lagi, kalau isu kemudian beliau, ayo dia skin dan silam, karena kejiwaan wakam, anda kira kakam. Wilayah yang kalau nanti, bila kelak dia duduk busuk, bila kelak dia duduk orang ni. Tetangga kepentingan berkot, basuh bikin malukan. Bentar hari, halo kalawai, jangan jadi beliau. Bentar hari, halo komentar yang ikut sama. Bentar hari, jadi halo karasa yang ikut sama. Kami ini bikin. Boleh sih, boleh sih aja.